Good morning, selamat pagi teman-teman semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Yudili dan bojo saya. Halo Darling. Oh siap, laksanakan. Oke, kali Hari ini ini kedatangan tamu dan membawa kopi. ya Allah. Water, thank you. Ini kopinya jauh-jauh dari party ya teman-teman. Saya dibawakan kopi, tapi ini yang ngopi bojo saya karena aku ngopi ini mencret. Aduh. Oke, langsung. Karena mbaknya urgent harus pulang ke Indonesia, kepengennya sebelum pulang mbaknya mau cari majikan atau ninggal biodata dulu. Jadi hari ini mbaknya sudah menyerahkan ke kita fotokopi Hongkong ID, paspor, kontrak kerja, dan visa label dan visa elektrik, visa jetking kayak gitu ya. Jadi itu adalah persyaratan awal. Yang kedua, jadi kita sudah foto mbaknya. Terus yang ketiga, kita mau persiapan untuk bikin video karena kalau majikan seandainya oke, itu biasanya kita sebar-sebar selain biodata plus video. Jadi berarti mbaknya itu bisa bahasa Kantonis lah, punya pengalaman kerja lah yang disampaikan dalam bentuk bahasa Kantonis. Karena ini di Hongkong, jadi kita pakai bahasa Kantonis kayak gitu ya. Oke, karena mbaknya nervous. Kalau bisa besok nggak usah bawa kopi saset ya. Yang lainnya jangan bawa kopi saset, nggak usah bawa-bawa. Nanti rumah saya jadi penuh. Nolak rezeki gak oleh Darling. Saya bukan Mbak, menolak. kita lo nggak minta mbaknya ngasih. Saya tidak menolak, tapi dengan kalian datang itu aja sudah sangat terima kasih. Oh, lo ngerti nggak? Oke mbak, siap. Oke. None tak dol. Oke, yuk belajar dulu apa langsung rekam? Langsung lah. Langsung, oke. Sampai anak ya. Ngoyoyat gojai. Sampai ikut sih. Sampai ikut sih, oke? Oke. Biar enggak lepotan nanti. Kamera, saya kita jiko nih HP nih, biar gak ketok. Kondomnya tak unggah nih. Nah, wis. Kondomnya kan digomule enggak? Kok boleh mbak ya? Oke. Oke lah. Agak ini dikit. Sip. Oke. Sip. Oke. Relax saja ya, santai, nggak usah tegang ya. Ya berarti tekan ngoyat ko Jai cahaya. sap isoy. Iku tekan iku sih. Engko tak gabung ae ben. Oke ya. Kamera action. Cosan dadae, cosan singsang leho. Ngoyu jike kae siu. Ngokiu Erna Dayanti. Ngoyika le sap sam sat yo. Sam sap yat soy. Sam sap yat soy. Sam sap yat soy. Baleni nah. Sam sap Yat soy. Ki baleni nah ora? No baleni no. Sam, aku ku nek nyebut nangko iku rada angel. Sam karo sap ki rada kewalik-walik iki. 31 31 years old. Wes ngono tok ae ya. Terus lanjut Kantonis, oke? 31 years old, oke? Oke. Kamera action. Cosan dadae, cosan singsang, leho. Ngoyu jike kae siu. Ngokiu Erna Dayanti. Ngoyika sap sam sap sam soy. Sam sap yat soy. 31 years old. Ngokit chofen. Ngoyau yat ko chai. Goyika sap yi soy. Oke. Ngono. Heeh. Sam sap yat soy. Sam sap yat soy. Aku ilat iki. Sam sap yat soy. 31 years old. Sam sap yat soy. Heeh. Wis iki man-man kong lah. Sam sap yat soy. Sam yat gitu ya. Sam sap yat soy. Oke. Oke, baleni nah iki. Bulan baleni terus iki. Iya no, arep dadi artis kok. Iki lho bayar larang. Supporting kok langsung didol payu. Lah iya jelas payu toh. Payu cepet. Sam sap yat soy. Nah, oke. Oke. Kamera action. Cosan dadae, cosan singsang leho. Ngoyu jike kae siu. Ngokiu Erna Dayanti. Ngoyika sam sap yat soy. Ngokit chofen. Ngoyau yat kocai. Goyika sap yi soy. Oke, wes experience. Yes, perfecto. Makanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal harus berulang-ulang dan ulang. Kayak gitu loh, ya enggak? Sampeyan yo ngono dhisik, Mbak, sing nek nggone interview iki. Ya, arep.
Berarti gak langsung sekali ngomong iso ya. Nggak, Mungkin wis pengalaman wis suwi mungkin lancar bahasane. Iya, tapi ngeblank. Ngeblank. Asline iso, cuman ngeblank. Ngeblank. Karena itu hal cepet oleh kan yo videone iku, Mbak. Iya, videone iku sing mare cepet oleh iku. Majikan kan didelok kan saka videone iya. kan. Oh, ternyata iso kantonis. Padahal sing pinter sing gawe video. Ya jenenge Ya di filter no Mbak jen ketok apik, Mbak. ojo wis Lek wajah gak penting, sing penting kan bahasa karo omongan. Nek di filteran ketok bener. Lek kowe lek bojo, iya di filter-filter. Oke, pengalaman. Ngoyauking game. He Hong Kong. Ngohe apa? Ngoyauking game. Kim Ying apa kerja? Pengalaman. Oh, pengalaman. Utawa ngoyau he Hong Kong. Ngohe Hong Kong jam to menit. Ngoyau sam kolopan. Tayat kolopan. Bener loh. Tayat kolopan he polam. Ngoco sap lok yut. Saplok koyo. Sap lok kok yut. Cukup bobo. Ciuku bobo. Pasap kesoy. Patsap kesoy. Ngopong goe jungliong no berarti. Ojo goy, ngopong bobo. Ngopong bobo. Mau emhe goe ya. Ngopong bobo jungliong. Maksan. Nyeko. Apa nih? Nyeko ora. Nyekoi maksan. Ora. Ora. Apa iku maksan ki apa? Nyeko badan, menyeka. Ora lah. Ora langsung adus tok. Kurang adus tok. Ngopong bobo jungliong. Bunsam, Bunbin. Heeh. Disebutno kabeh pengalamane. Akeh, Mbak. Ya pokoknya senyamannya. Heeh. Senyamane ya. Heeh. Wis pokoke 18 saya ngono ya ngomongnya ya. 18. Aku jek ndredeg. Ana Pak Sandra iki. Ngombe sik, Mbak. Kaya apa ya kan ndredeg. Enak kan gaenanku? Enak. Alah. Tenan kok. Nah. Manis kok. Domongi kok Mbak lho. Suka. Iya iyalah, gak ngelem ora. Ngohe Hong Kong menin. Jam to menin ya. Heeh. Yao samko lopan. Tayat ko lopan he polam. Ngoco he polam sap lok koyut. Ngociuku bubu. Ngopong bubu jungliong. Sek ponggoe sek cuk no. Ponggoe wai cuk. Wai koe sik ye. Wai bobo sek ye. Heeh. Bunsam, bunbin. Nek disebut kakek akeh ya. Bunsam, bunbin. Bunsam, bunbin. Bunsam, bunbin. Kok ngono tok ae. Kan jule kok bobo jauh. Kan jule bobo kok cauco. Wis kok ngono tok, oke? Heeh. Wis. Iki mah ora ngono-ngono ra landang aku iki. Oke. Kamera action. Ngohe Hong Kong jam to emnin. Ngo yao samko lopan. Tayat ko lopan he polam. Ngo ciku bubu. Bubu pat sapsoy. Ngopong bubu pong jungliong. Pong bubu bunsam, pong bubu bunbin. Bubu ojo he polam. Sap lok koyut. Yan waleh bubu cauco. Oke. Bener ora, Mbak? Bener, wis bener. Bisa capu-capu lho, Mbak. Heeh, bener. Tayi ko hapyo. Hai ho manten. Happy iki apa? Kontrak kedua. Oh, happy iki kontrak kedua. Tayi ko hapyo. Tayi ko hapyo. Hai ho manten. Hai ho mantin. Leong nin. Oh, leong nin. Hai ok yo kong kong bobo 同埋孫仔 Sun chai 17歲。 17歲。婆婆健康， 公公 需要幫手。 需要幫公公手. Terus, Terus? ngapain aja? Bantu kungkung ngapain? Paling yo sik yok lah. Phụ tràn. Sik yok lah, phụ tràn. Chư su. Ngô自己買餸。 我自己買餸，去雞絲買餸。我自己去雞絲買餸。跟住咧係煮飯。煮飯. Wah, nang kono aku jaman dhisik masakane, Mbak.
paling sithik 5 menu 6 menu. Masa. Berarti kan sampean luwih pinter no. Apane? Jadi iso masak no. Iya, nek dipikir kan ngono nek. Lah iya. Aku ngalen nek nggone polom iku kan terus nek nggone Humantin iku to. Mm-mm. Wah, iku masakane kok restoran tenan iku. Nah, iku nek nambah kontrak sampean njaluk tambah gaji. Lho, iku gajiku ku paling nggone kontrak aku gaji standar. Tapi dimboyo anake 500 terus iku. Bonus. 500. Heeh. Iya, berarti kan dia puas karo sampean. Napa gak terus nang ngono? Capek. Kesel aku, Bang, opane ge opah anake sing sangken rada Tapi misalnya digaji 7.000 kan mau? enggak lah. Capek. 6.000? Semuanya nggak Yakin? bisa dibeli dengan uang ya, Mbak. Enggak ya, yakin. Lha nyatane aku ngaleh. Loh enggak, kalau seandainya sampean gini loh, kalau sampean sudah tahu dan sampean ngerti bahwa sampean ngerti nek regoku ini kudune munda, Heeh, ngomong kan boleh. boleh. Heeh. Nah, kira-kira nek sampean ngomong ngono, sampean gelem enggak? Aku tambah ono, gajiku 6.500 oke gak? Ngono lho. Kalau oke ya wis gak, aku ganti majikan kan Iya, selesai. masalah aku dicek ra ngomong. Nah, karena sampean gak kenal aku. Durung anci, Pak, durung kenal sampean. Nah. Ya wis Jadi, mari kalau kayak gitu boleh, tapi kalau kita lagi ketemu majikan yang baru terus njaluk sakmono ya jeglek kok majikane. iya. Nah, tapi nek soalnya wis ngerti tandang gawe sampean, masih boleh mikir kono lah. naikin. Boleh, sesuka sampean naikin boleh menurut pikirannya sampean. Ya gak apa-apa terjadi bargaining power tawar menawar. Iya. Karena sampean punya keahlian terus piye meneh. Tapi ketika sampean metu golek majikan. anyar maneh ya standar. Nanti Standar. setelah satu kontrak, nah sampean ngeroso kok ketoknya aku njaluk tambah. Nah ini loh yang kadang-kadang tidak dipikirkan sama teman-teman. Wah ngeluh gajinya standar loh. Kemampuannya kita ditambah nggak gitu loh. Tapi nek mungkin nenek omongan mungkin iso lah. Loh, oh Hongkong begitu mbak. Soalnya mari aku ya wis kesel aku wis ngaleh ngono. Kaclek. Tapi setidaknya saya tanya sekali lagi, seandainya sampean mengajukan 6.500 terus majikan deal sampean yes or no? Yes lah. Lah, Soalnya apa majikane apik. Oke, Oke. telepon lagi. Wong wis ana pembantu kok. Yo enggak, next episode, nek mari balik atau apa. Maksud saya begitu loh. Jadi pembicaraan ini kan supaya ditangkap sama yang lain. Oh, Iya. berarti ngono oleh yo? Yo oleh. Ngono lho. Oleh asline ya. Lah iya. Mari aku ora ngomong arek. Lah yo ora kenal sama Aku ya wis anggere aku kesel awak padahal ya apik majikane wong ditambahi 500 terus kok. Nah, berarti nek api kan dia sadar. Nah, cuman sampean ini kan enggak jalo. Hongkong ini gak Jalo dipendong aku. dase yo. Ora kelaran. Gak njaluk aku ya langsung ngaleh ngono ae wis. Kayak kentongan. Aslinya 6,5 dan gaji sampean saiki 6,5 tambah 5.000 iki. apa? Sing saiki nek majikan iki Yo 5.000. wis lho. Wes oke Wis lanjut. Mm. Majikan Humantin ya. Dia mau hap Tai- yo tai. tai ko lopan. Tayi kolopan hay Humantin. Ayo mantin. Ah, Ojo ah. heleongnin. Oke ya kong Oh, hay kong oke, ya kungkung, ya bubu. ทำไม สุนใจ Thong mai sun chai. Sap chat soi. Sap chat soi. ปูปูกินห้อง Bubu kin hong. Kungkung so yu pong sao. ปองเคย ปอง เสียเยอะล่ะ Pong khơi sẽ dọ la, hay yun phổ chan. โอจีเกไหมทรง Ở chỉ cái hay cây si mai sương chùy ทำไม phàn. เช่งกินโอเค Thương chinh git ok. เบสก็กระดอกโอเค Ok. กาเมราแอคชั่น Tại vì cô lô pan là hay hồ màn tin. Ngô cho liang nín. Hay ok, yào phù phù, yào cung cung. Thương yào xin trái, sắp chặt soi. Phù phù kinh hong. Cung cung, yu bong sao khơi. Kayak ngono, Mbak? Bener ora, Mbak? bener ปองกงกง ปอง เสียเยอะ Pong cung cung เสีย เสีย เย เย อะ อะ phụ cha phổ hơi yun phổ chan เบส thường là chân git ok เช่งกินโอเค hơi cay si โง mày จีเกโงจีเกหอยไก่ซี hơi cay si mày su ทงชีฟาน thương chùy phàn เบสกันต่อโอเค ok นั่นเนาะngopong kongkong ya iki sing nomor 3 si nomor loro se iki elek iki mah Elek. ya wis hapusan sing iku heeh kak engko tak lanjut Hmm. ngopong kongkong
Seyo. Seyo. Hoyuyun. Hoyun Fochan. Terus Cengkit oke. Cengkit oke. Mai Ojige. Kaisi. Mai Song. Kenjule Maisung. Jufan. Kenjule Jufan. Hose Jung kok sungsok Kak disebutin. Masakan Kantonis. Mm-mm. Yo paudong Nah, kwandong kuwi lo sebutin. jaujoy. Nah, oke? Oke? Teko ngopong kungkung. Sing pertama bener sing Wes, engko tak sambunge. iki teka iki ngomong singkat kan di. Ngopong kungkung. Opong kungku. Seyo Hoyuyun Hujan. Kayak gitu ya. Kenjule yo Cengkit oke. Kenjule Ojige Hoi Kaisi Kaisi Mai Maisung. Song. Kenjule Jufan. Kenju Jufan. Hose. Ngose cui. Heeh. Tuku paudong kwandong jaujoy jing yi jin yi jing tan. Yo nggak? Oke? Oke lah. Oke. Dihasin lah. Sip. Ngopong kungkung ya. Kungku. Se kamera se ketok iki nih. Oke. Nah, kondome ketok. Gak apa-apa. Kok delok majikan ya, Mbak. Kamera action. Ngopong kungkung seyo. Dong khơi hơi phổ chân hệ yun ngô chỉ kế hơi cây si mày xuống kênh chú la chùy phan chùy xuống ngô sẽ chùy bầu thong quan thong chào chơi chinh tan chinh yi chinh soi tan thương chừng kít ok. Wes. Yang ketiga. Oke. Yang ketiga iki Tayat Taisam ko hapyo. Taisam ko lopan yo kene. tay sam kolopan Heeh. hay quay chung Heeh, kuai chung. hay quay chung Yak ko bobo. Yauyat ko bubu. Hmm. Ini disebutno gak berapa lama nih? Gak usah. Gak usah. Gak usah. Yak ko bobo. Ngapain aja? Hei, Jadinya. yos hei Fochan lah. Heeh, Kung Yun, Hei Cowan Kung Tong. Yun, Cowan Tung, Heeh. Dong bubu, Ginke, Dai Tin Si. Heeh. Oke? Oke lah. Oke. Tak apa mbak? Tai Sam Kolopan lah. Nah, Taisam kolopan. Heeh. Terus kata penutupnya, Toche Sinsang Dadai, Choikin Hai Hong Kong. Bye bye. Wes, ngono tok, oke? Toce sing sang dade, joikin hai Hong Kong bye bye. Heeh, bye-bye ini sampai tak pateni, oke? Oke. Oke. Kamera action. Tayat sam apa mau mbak? Taisam kolopan. Tai Sam Kolopan, wis Tai Heeh, Sam sik, tak Kolopan. patenane sik iki. Oke. Oke, Taisam kolopan ya. Kamera action. Tai Sam Kolopan, hei kwai chung. Ngo chiu ku bubu. Dongo longkoyan chui. Ngopong bubu hei iyun Fochan. Hei kaisi mai sung. Thầy tin si thường khơi. Hei Kung Yun Coan Tung. Jenggit oke chui sung. Toce dede. Sik. Piye? Heeh. Oh, pong bobo ju lamti. Oh, Ngomong masakan sing soft iku ya. ngopong bubu. 我煮飯咧，因為婆婆係冇牙嘅，所以咧要藍啲gitu loh. Tapi ora ngono mbahku. Lah piye? Yo Normal? normal. Oh, ya wis. Ngomongna lho. Nak sing majikanku sing pertama mah yo ngono. Baru lamti. Heeh, kan Ayo. dekne mangane sik gawe sik cuk ah. Oh, ya Sing wis. Ya sebutnya loh. Bobo食粥嘅，所以咧係煮藍啲俾婆婆。 Ngono ae. Ya, oke. Terus penutup kayak gitu ya. Toce dede, toce sing sang, ngecaikin hai Hong Kong bye bye. Terus煮翻俾婆婆咧係要藍啲嘅，kayak gitu ya. Pojok lah, kayak gitu ya. Terus habis itu jauh. Cui mabe, kadang cui mabe. Ya, weh, sebutin ya. Oke. Kamera action. Ngo cui pe bubu tu yu lam ti. Cui mabe, gawe sik cuk. Toce dede, toce sing sang, joikin hai Hong Kong bye bye. Yes. Wes kingkai darling. Oke teman-teman. Hari ini udah selesai dulu ya untuk bikin videonya Kaisu Jike. Nah enaknya kalau kita datang ke rumah itu kayak gini. Jadi bikin videonya nggak usah terlalu pusing-pusing. Jadi bisa kita perbaiki. Jadi mana yang kurang, mana yang belum pas kayak gitu. Nanti kita bisa edit-edit kayak gitu ya. Jadi biar Mbak E nggak usah
bingung untuk Bingung. bikin video. Jadi untuk teman-teman yang mau cari-cari majikan, susah untuk bikin video atau apa kayak gitu, ya silakan datang aja ke sini. Oke, sudah mendengarkan dan see you di next video. Bye.